Are you ready? Of course, I'm ready. Baim private renang bersama Tita Barokah Palembang. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I Pemanasan wasted. dulu ya Can't guys. feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right. Nanti kram kalau enggak pemanasan. Betul. If you can't be right, I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. For me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I can't live without Belajar you. tahan So baby, stay. nafas. I'd be fucked up if you can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, Banyak even when I senang knew I banget never ngisi could. Know that I kegiatan can't yang find positif nobody kayak else as good gini. as you. I need you to stay, need you to stay. Olahraga dan nambah banyak I told you teman. that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I need you to stay, need you to stay. You are my universe, and I just want to put you first. And you are my universe, and in the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever baby. You are my universe, and I just want to put you first. You are my universe. Pelatih baik namanya Coach Hakim. Coach ini sebenarnya pelatih baik dari tim Mobile di Palembang dari Grand Garden. Jadi namanya Om Hakim dari tim Tita Barokah Palembang. IG-nya boleh dilihat aja. Ya, ini salah satu bentuk latihan kita. Ini sama yang satu jalannya fungsinya apa? Oke, yang ini namanya dua-duanya pelampung. Ini untuk pelampung tangan, sama yang ini untuk pelampung badan. Kalau pelampung badan ini kita bisa letakkan di belakang ini, di belakang sini. Jadi ini fungsinya untuk menahan badan biar badannya nggak tenggelam, biar bantu untuk ngapung. Kalau yang ini untuk depan, yang depan ini. Pada saat kita meluncur kan ada pelampung biar bisa nahan badan juga. Lama ngajarin di tim Tirta Barokah. Tirta Barokah itu sendiri sudah 9 tahun. Tapi Om bergabungnya sekitar tahun 2015, kurang lebih 6 tahun. Jadi selama 6 tahun Om sudah bergabung sama Tirta Barokah. Sampai saat ini masih aktif. Oh, lama juga. Ya, lumayan lama. Ada dari 2015 itu kan ada yang kecil. Ya, minimal 4 tahun lah. Kalau sempat ngajar nenek umur 70 tahun. Hah? Ya, nenek 70 tahun masih latihan.
sekedar apa ingin tahu berenang, apalagi kayak itu pasti kita ajarin. Gaya ya. Oke, jadi berenang itu kita ada 4 gaya ya. Ada gaya bebas, kemudian gaya dada, lalu gaya punggung, yang terakhir gaya peneliti. Tapi Gaya ini harus pelajari. Tapi waktu itu kalau nggak salah ada coach Ati ngajarin gaya lumba-lumba sama gaya. Nah itu gaya tambahan. Kalau main sudah lancar, baru kita ajarin namanya ada water track juga. Water track juga artinya kita gaya kayak ngapung tadi, ya sama yang praktek tadi itu ngapung juga. Itu gaya tambahan guys. Sebenarnya yang gaya renang itu cuma ada 4 gaya. Bebas, dada, punggung sama Itu berarti bonus doang. ya bonus. Yang pertama kita gunakan gaya bebas dulu ya. Posisi lurus. Nah, posisi lurus ini. Sebelum kita gaya bebas harus tarik nafas dulu baru meluncur ya. Tetap siap. Tarik nafas dulu baru meluncur. Siap 3, 2, 1. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impi, hanya perlu memulai untuk menjadi hebat. Raih yang kau impi seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Kalau gaya bebas itu sebenarnya ya biar cepat aja sih, karena kita ngajarinnya gaya bebas itu lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Jadi kita tekankan biar lebih cepat bisa saja sebenarnya gaya bebas. Tapi tergantung lagi anaknya. Kalau anaknya lebih cepat belajar gaya bebas, lebih ini sekali ketemu nggak bisa. Oke, sekarang kita ke gaya kedua ya, gaya dada. Gaya dada kakinya buka tutup ya, tangannya langsung lurus ya. Ini bahwa kamu terhebat. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impi, hanya perlu memulai untuk menjadi hebat. Raih yang kau impi seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Nah, fungsinya sama biar kita bisa ngapung sama lebih cepat juga bertanggung. Ini mengandalkan tangan sama gerakan kaki melebar ke samping. Sekarang kita gaya punggung ya. Yang 1, 2, 3. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened I think that we both know the way that the story ends. And only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna Badannya ke atas gitu ya. Kita seperti ngapung, cuman dia ada gerakan tangan. Kalau tadi masih belum pakai tangan, memang belum kita ajarin. Memang kalau sudah diajarin ini nggak keseimbangan juga. Kalau pakai tangan begini, kakinya harus lurus. Ini jangan terlalu ke belakang. Sebelum gerakan tangan, badannya harus timbang dulu. Sebelum kita masuk tangan ini, badannya harus seimbang dulu. Kalau nggak seimbang bisa jatuh. Ayo, kita gaya terakhir ya. Gaya terakhir gaya we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. Lately I've been thinking I want you to be happier, I want you to be happier.
Lately, I've been Nah, kalau gaya kuku ini gaya tersulit ya. Makanya kalau gaya kuku ini kita kasihnya terakhiran. Ini gaya tersulit karena dia mengandalkan dua tangan tetapi rapatkan, harus badannya harus naik. Ini juga kalau gaya kuku ini fungsinya untuk apa? Melatih otot ini. Biar ada orang yang tulangnya mungkin ada yang bungkuk, itu kan kalau ada terapi gaya kuku dia bisa nih lurus ya. Buat yang nonton yang mau gabung sama klub renang Tirta Barokah bisa follow IG kita ya, Tirta Barokah Palembang, atau langsung datang ke kolam Kenton Park atau Green Garden. Di sana bisa langsung tanya, dijelasin semua nanti. Terima kasih. It's a beautiful day to be with you. It's a beautiful day to be with you. Oh, when I see your face, it's true. Teman harus ikutan karena berenang itu adalah olahraga yang bagus untuk kesehatan. It's a beautiful day to be with you. Outside it feels like rain. These old knees, they tell me thunder's on the Sampai way. jumpa But di if you cerita baik come selanjutnya.